Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati email koji traje samo 10 minuta. Ako vam treba za neke prijave ili nešto što vam nije važno, možete iskoristiti ovaj sajt. Evo, ja sam poslao sam sebi email da isprobam da li radi. I radi. Evo, ako ćete da vidite vi, ću ukucati vaš email koji je ovdje napisan. Napišite bilo šta. Send. I refreshujemo stranicu. I evo ga, email je primljen. Da ima da li to taj. Jeste to to. Ako vam treba više od 10 minuta, samo produžite ovdje. Evo, meni piše da će trajati samo još 8 minuta. Stisnite ovdje give me 10 more minutes da bi dopunili još 10 minuta i evo imate 10 minuta. To je to u ovom tutorialu. Ovo je veoma korisna stvar za neke ljude ako ih mrzi da naprave email na Gmailu, Hotmailu ili nekim drugima. To je to. Ćao.